ada tunggu. Rombongan nasi apa? Aku menjagamu. Akulah yang menjadi katu. Baik kesehatan. Dan tetap memeliharamu. Aku akan menolongmu. Kesehatan. Oh, pakai kesehatan. Memang. Lanjut tuh mah bahasa Batak nih. Apalagi Parna, hari aku sudah Parna kita, hari sudah, hari ini aku tunggu besok masih kop, tadi yang baru murah. Tangyang musalelengong naung tung terilu-ilu jela tunggu mau si panggil hot bata nunga takas dia lu si bata ibas maho dohot doak kadang amulet siom marang yakkom jadi nunga dia lu si bata yang las marohatta tu ibas namo tujulan naryo ada bu jadi pas apa tu kajamu mutma hoangki siap-siap tidak akan memutuh jelas maruham atau semuanya pe aduk de serwat kane boto hiani jadi serwat kane otiko orang kasi pas serwat tamai ba tu pas nama hamuna anak suni keluarga dia anak ta do parmeta ke tu sarno tu ne sida tu juga nero si udah be mengadungan sompa lupa sama semonang-monang bin kata hulu mena sinu ko baju-baju asir wanita te sono tami anak babu habaju semonang-monang mak
nabalga sian raja yang berutra. Ang baru tu sama dia be. Sinamot nabalga na patulong kami. Sinamot nabalga na nagsapasaton namin Tuhan muna hahaluli namin sa pangalburi hita tumarga purba las maro hanibalan las maro hanidolibuna. Sama lima jolo kata namin Tuhan muna hahaluli namin mardongan maulian. Kaya ma di pagigilon muna di hami itu horni borutay. Jala di son nga uzalo takas jabar titing marakuk di bagasa dame nas roha holong nasya tuhatay. Nunga betutuhi ta si sadabur di bagasan aryong. Sayang giat ma keluarga si bayan nas ni roha keluarga nasida tujulan dari om si baik puji-pujian tua mata bardingkan basai Iya betul Tuhan. alani saurak masuk on hata di upasa dakkan di hariran main nabiak di tonga di orang daging muna na sudah disirang ton di muna masih gonggong Betul. taki majalah walang galinggang zala gereji saya tubuh ma anak dihamu partahi jala ubalang dohot burmu parmas jala pareme Betul. mesti tambah tua may parlinggoman di Simoro abata di batado na martua luhut mahita suhe di paror Betul. so manima Tuhan siap kami amang Mau doho alayan ko di hami boru silabat doho molo tungadong ulaw nauli las niroha do ulaw jut niroha tumoro doho ro Tuhan anggo bapa padudud doi taliang ko hami ma nagay bapam di son lau patuturehon akaulot ta tujuan naryo jadi boruso tunggabe song nahuduk roham bolo adong siulaut ta mandapoto kami toroho tujabuta asarap kita lau mangulahon ulaw nahka nahupar dia nanay siulaut ta jadi sok manima boru dohonong nabi doang tumpe ako pa sa hatun dong isomba tulang nam jadi dihamu laiku pusurohan nami unga di jalo hamuna ima pasu-pasu perbagasong sian hurian itu hatai marhide-hide na pesona siang giat ma ripe nauli ripe nadingkan ripe muna tujulan yaryong si turun yaka nanaing rodope naing patupa akka keluarga jadi pos dolohan nilai natotong do gabe si palas roha yaka keluarga menong jadi somani malai ba pinggam madalani hamuna dalam rumah tangga menong somani mah atas yakan Oh,
bulan na lehet na pinalumeo ni dibata dito matungata di bagasa sa dayo. Nunga tunglas rohatta. Una kita sa joro ni Tuhani. Ima marhitehon dinaong madjalo sakramen pardongas sa repeo. Yan ang kota mahiti-hiti na puso. Alali na puro na berju. Dilas ni rohanami diulota di bagasan sadaryo. Aduk kubuk kami ulos itorong rabu ulos siapal sisyo. Tagyang nami matututo amat talibata. Gajang ma umur mo na puro asodong padiwudibon sa na yaka ginopparmi. Jala torok matutu tangyang mo. Marhide tangyang minon torok maniho yaka pakit paro. Ada doon nampe tutusi benalitama na susadia. Tipis so pala taon hapal bakona di tutusi pensiun. Asa tintim mana tinopa hodong las niro. Molo tu sorok pinaporo. Ulus pasamot na boy di pasat tami. Amat tadi batama tutuhu nabangkohi paso-paso. Udok kami matutu sopat ina matua. Asa hatur hati ti matutu tugu-tugu ni lobu. Atur halungga tugu-tugu ni horbo. Neng sar matua mana porku. Patugu-tugu pahopu. Saha matutu. Pada itu. Tu namar. Ya, anggo tulis. Di hari nauli, di bulan na lehet, di tahun na pinasupaso ni dibata dihita di bagasan sadaryo. Nunga marlas roha hita sa luhut na. Alani baru hasian do di helanani. Lobi semulas di roha munaima.
Tilas ni rohanami akan natutuang dugkubi kehami nang dun dapat silakan itu di bagasan partikiano tutu itu dinang hot ribeho mulu selilingon natin Jaka ada lupa ni dibudak. Jara hubung kami doho di bagasan tagiang. Asa dapat dari luangmu jumpa matu tu najna. Mula tu minokon detik-detik nau sampui malau di bapakku lau aku. Aleberin ma di harmonami mengaduti ulau na pinatufamot. Torok dohami ia kena godammu dari tanah pakat lumolima siat puluh sama sini. Ada pagabi nanti nak ketahuan. Hari muna ada dua pagabi orang tak kasam ada dua. Ini baru dok di helanami bersih cucuk kamu di tengah-tengah di rumah tanggamu. Jala hubuk kami mahamu di bagasan tangyang nabigano. Asa gabi keluarga nabadu mahamu. Di jolo ni berkafurba. Di jolo ni hahanami berkasinawan. Sonima dok di hadapan nabi marga nadir. Alani itu Mas Marham macalo nau pasang tanyong. Didok na tua-tua asa titim matutu na tinopa hudong matutu las di rumah. Molo sa warope ulos na mura o pasatami tu do vampo di ulaon par saripeong monne amat teribata matutu namang kohi dia kepas-pas. Jala ulos namura don itu dah hutor hami diho. Artinya di si asumora diho penggabian, mura diho dek kapas sambutan tujuan nero nanti itu dah. Jadi sonima di nama nami gabi. Asal kami ulos tubur namion bedawang mamusina ando dia tutup. Idea akan beberan nami otak kamu jotong peraso.
Maloro itu lagi. Manoro. Iya. Iya. Maloro kemarin. Kang Ali dah kalau Di unaon di namabuka pardonga saripeo kelak kuduk buruk. Nasro hanami dia akan tuamu di bagasan pertikeno. Alani helah adung kubatu pahami. Badar nauli dari itu. Nakin kusukut orang do berjuji diku. Maloro itu lah. Bodoh butuh perjujian asal orang bodoh tahu nak buat. Ate. Jadi si pasikot nabi dihelak. Bolo masa di Paradato. Masa di Tomamu Marga Purba. Masa di Hahanami Silaban. Masa di Hami. Asudah dahu anak diraja. Buan Mardaroda. Semua lima hataku laku. Oke, makasih. Udah tiba. Gajah Miluson ng bro, di sama bunga buruku, gajah memori buruku, so ni daw gajah jari keluru ng yon. So ni ba ulus na gajah mon, hafal mapasuna maburu na. Iya, itu lah. Itu siapa tu lah? Duduhu buru nami kay buru may. Ay betong pasaton nai mga isong ulus duduhu. Na buru dan ala di ulus. Ada diri naman do ulus duduhan. Saja yang mengaruh itu saja. Alay korong nami pada punta buru nami dinaw sadari benay baru buru nami gawe parmainmu anak muna gawe helan nami atau rumah tangga si di rumah buru nami di tunga-tunga nih kira-kira besar nih berubah antara buru nas barohani badan nas barohani dimna buru deh atau pasang Magulang ma nakapahupwi kadapok makan di duluan cupa makan ang jinalahan ito dah dutolay dah Ya. ulah-ulah di pernyataan jadi seperti pasarun nana ulus kurang atau ulus nasiroha ulus nama buat kami itu nasiroha yang dicurang horas mau mati gimana Ya, pasar tamu tu. Tujuan nyarion itu lain. Asa nagabi panutan mahamu di keluarga purba. Asa maksana pahami hula-hula muna salung nabiya. Dos maruang muna sisa datai sisa puluhan tujuan nyarion. Tudia mengalaknya tu sima dakutan angka jepalan lalu moma. Dia benon nalau cifatan nami ulos holong. Unang main diberi kamu alai pasu-pasu perhatian nasian hamima na di fasa atu atau dua tahun atau tambah sian dong atu. Gantong tapasang batang siala dengan basana buri laswata di hari sadarion lima di pasau ini ibu nami dohot lain nami memang daunnya markata main alana anong lepe dijak alay manang sohon dia pe marbuabeno mamu siala ni akka situasi dohot akka kondisi alani au ibu muna nang pula gudang be sidonokku tong dak kino no doktor na di bagas joroi saru baru tong muluneng tubaduhani
Jadi hata sada hata si pasatokku Tuhan muna totong mamu anaung di bagaimana nak kinong di bagas joro anaung di hata hokamuna di bagas jori ima udah hokamuna tujuannya ke udah ton asa totong hamuna di bagas paru matang daun si sada daun jak ka udah muna arani soni kepipa sama onokku dakani arirang ma tu dakani famoti manang dia pe hamu mangaraka ibu tokku do lekku saya disimamu dapotan parsaulian bisar mainna mata nyari di habisaran saya hatok mamu mengabing-abing jala totong diramoti Tuhan. Sa disolumen ng sa tukang gabian. Lele kamu mangulu jala totong marlas ni roh. Eme sita batua ma parlinggoman ni si borok. Di batat na martua. Totok kamu di parorot dinalaw maparmudu-mudu naing jalon muna sian amata di bata. Dia tema Itian ditagi yang kami manadop perkelingon namion. Aso jari salhun dia kapagidon nami. Lubobi mata mata di bata. Di tengah-tengah di rumah tangga di paboron namion. Mulai jadi gon.
tanyang nami asa pidulu gor nyari 12 gor di bulan 7 bulan ada tubuh mariamu anak pertai ulu balang borumuna para mas jala bare madu asa bau 25 asa balitang mabagabe cuma kalau sitaruan hari muna magabe ada takas doamu mas si Paulo asa sa suruh sa madu tiang di garas nung ari pasar tamu nagok tula-ula muna marga dia leleng mangolu saat madu banggawian jala totong ma diramo dituan amang permus kami lo kami ala na yung pasator dalal tanyang nami mami bayan lagu ni na yung batumi asa habisara mena haboltakan ni matanyari hasudutan ma haboltakan ni bulan tubuhan anak mahamu na malomasari do boru na boy pakalulamu atau natatapan mangudusi beda bungo ala yang gotot timur mata gede batama na mangudusi ulus na gajang asa si gajang mo kamu tukar na mangudol ulus si toro rapu asa toro para di pasar tamak tamak tua di watato jadi mahamu ribe nadinggan nolo pangiut nolo panutan tidak tonate selari nono kumasona kani puli asa saat nulu sakata tangeng ngata pasu-pasu kalau masih di kota itu kita sisa pernawali perbudua mengaliri permata mengaluan di bali ada tanggal talai kebutuhan mengalungan kata tangeng kata pasu-pasu yang kami saluna imana pasato na kaulusi siang dia metu ade baramuna aperi persali bumuna abing dia bingamuna wo kamu matomani jabu
ngambur muna padua. Jala si torok pinopar maho songot torok ni Rabu ni uloson. Ate sabaria. Songoni mah boleh ate mah. Lamang permusik. Gabi mang gabi. Tulang namau. Kain damang mah kasihnya seperti seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Aku mau begitu Yesus, aku mau begitu Yesus, aku mau begitu Yesus, lama-lama. Aku mau begitu Yesus, aku mau begitu Yesus, aku mau begitu Yesus, lama-lama. Di pemurun nami marga purba ima. Ina majalo pasu-pasu parunga sarapion anapi ibe bere munai. Raja nami raja tulang sama tanya munai ma. Rumah tangga ada bahagia, rumah tangga si dulu mana si dari julota. Terlebih ma jawabannya matanya martua. Marsiala aja dari tulang di dok tua. Tak sudah budun nang susah sakut jadi balia. Tak sudah sobani uhum nami tu hamuna tulang nami. Nampe si jabatan nabi na sudah dia. Raja ada main tulang. Beda kamu mah anak pinipus munahon nang akal beberen no. Anak beda kamu mah didapat satu sopa kami 10 jadi penduduk kesenang jujur. Dekat sebanami. Las barwani badan, las barwani itu di muda. Sori mah tulang suara nami tuh munah wadongan melihat atau dihita. Munah hasudon. Oma tulang gudang, tulang nago. Mulai aku dompet nah hafal hian pakai luar masudi asal apa satu tuh baru musik nami. Gabi mang gabi. Pura apa pas satu sopan di hum nami itu tulang nami on. Baik dalam macam musik nah partu silak.
masih soal masih kebin hampir ada bang nabi jurutan dua. Dos roham tuberkon ate mo dudung dos rohamu na ba mulaw na matok tuk saoti pe ideheni mo dos rohak mangal na ate lapatan na disi totok ko martang yang inang mo do saya guru ni raja nagkupoy do inang si Paitu Yuton jala si balas rohani na toras ido na hufoto inang ape nga marhela mo burjuho inang marsimatuga burju marah haduni sada ina nasanga mo ina di keluarga ni marga purba lumawi nang di keluarga marga tadi akate imay nang sidohonong nami tuho nagsong nito er nami bawa tutu mo di umurin ngahera na po be umur mo nate mau nate madituan lebih tang lebih ku berpikir jika dapat be amang sirok nitop tim mo nate madi di bata omma sada ina omma hawolongi tu masa depan tu masa tuan aholongi man yang puro namyon asan gia tujuh lanon dapat lemu jupang nehagam tu buat lak maho tu buat si puro tu buat anak maho tu buat puro takas may kamu saat katu nasar matua maju tu arong padohan jak kadama tua mulu saya dapat rion ite luhuk nomor kosa isi pehamu na pature ite marang na pature ekonomi una saya maru kamu na dari dua aki abang dah jadi sok dia masa otik si dohorong nami Tuhan muna asa dohorong nami masuk na itu dalam yang nami tu sok nopen wan urus nagajang napedek nagut terpasat tamnya teh dewa taman nama urusi badan untuk dia asa wita daru gusme ubuna sumorok di dogi berubah Tuhan anak majamur di sebor torok takas main nongamu na satu nasa rumah tua dia memburu nabi bisa lahut na marga purba asa dulu lalu kau matang di lumputan di pasal hiktar jorbo nang sari metua mau patu boku sama betul nomor ini sama tok satu nomor nono asa kencang main bodar tio wa di subuh tujuh walau nasi roh di debat asa si kencang rumah musaluna jala takas mai si toro pinokka
Karaja di hula nami bona nyari bona tulang nang songoni hula pengulian. Alay mangiro sangat pamit homok karaja nami. Boleh dumpi atau sisari na buat terpasok pasatan di dalam mu ulang menarik kamu karaja nami. Nabi kayu boleh dung dinaro kami harus kamu masuk kepada kotak kamu asa tak kasong di dalam tua yang sudah 60 nang pesa sakot jalan peria yang sudah ada do nang nas pasatan nami kamu nang pesi patukan nami sisari ada dia yang perkusi nami negro kami mana botan hula nami di tiga pandang kama sedang sampai saluhun akan nauli hata tangiang hata pasu-pasu akan opasatan saluda kau luda muna tu takas metongani apa muna mai martongani madu pago di julu ni tatia di hamu saluhun rasa usuto asiruhan itu hatta tung tu dia veo mangalaka di sini dapat persaudian madu tentulah atau kebetulan anak asa saat sulu saat hotel asiruhan itu hatta di udah tahu di pas-pasu hatta mah leleng mahida saluhun namangul saat matu parhorasan jalan hut mahida tu pakai amang permusin nabi
Hamburta. Gabi orang. Atong tabaring ke barisan Iya. tato. Atur hangu barisan pula. Anak-anak. Orang mateku ano. Jadi Pamang permusik asa roza kami mendapatkan hululan kami sila beritikon pada memang godok sebesar. sudah ketemu. Jadi lasni rohanami tujulanon gabe mahamu itu pahi Tuhani songo-songoni akan nulamuna gabe ma horas mahamu serun. Jadi tugu-tugu nami mahamu tujabu asa bertuga hamu tujulanon lasrohamu jala pepeng mahamu seharion sarmatua tibu mahamu maranak berbun. Mati itu. Be kamu mah musiki
macam Iya, iya. Tiba heko mengarah hut